بله تماشاوان نیجا به گمان گوتو بیش گلکند درباره پیواژوی ده نرینن جداجی هنه گلک گوتار دوی درباره ده تینا نویساندن او دوان ده من داوی ده بتایبتی ده خویانی ده درباره مثلا روجاوای کردستان ده زیده بونه هری داوی سروک مهپی گوتو بو دوی یپگه و پیده جی چکان دینن جبرکو بگوتنا دولت باحچلی او جی بردوامیا پککینه گوتو بوجی او خدبن کراسه حسده ده وتشیرن لدوی او جی گوه بدن بانگ عبدالله اوجلان و چکان دینن او یک به گمان دهیله کوهنک پرسکریک جید مثلا بری و چونا پی واجوی ده در کوین ام جیل ور هول ددن گوتو بیجان لسر بکن نرینا آلین جدا ورگرن که او دوی درباره ده چه دبیجن به باشی بریوه ده چه یان پرسکری کنه چه پرسکری کنه ام هول ددن زلال بکنش تماشوانین روداوی ره نها بریز آلتان تان میوانه من سیاست مدار و پارلمنتری بری جه آمده لگل میا بریز تان دم باش بخیراتی روداوی مرحبا ناو خیر بله گلک گوتو بیش لسر وی پیواجوی تینه کرن هنه کس دبیجن اف پیواجویا تنه جبوی کو پککه چکا دینه و پککه نمینه ایدی خوبلاف بکه آلی کرداجی بتایبتی دبیجن وی ببه پیواجویا چاره سرکرنا پرسا کرد بدیتنا و کیجا جوایه اف پیواجو او پیواجو یکی گلک حساسه دو قسم او پیواجو هی یک بردانه چکن یعنی گلک پککه چک خود دینه اجبو هندره ترکیه جی دبیجن اجبو نجات پرست ترکا قومیت پرست ترکا دبیجن متشکی بازار نکریه بی بازار پککه خود فسح کریه و چک جی و دینه ذاتن دسپی کریه لأو پشتی او دينانا تشكانجي ما تشكي قصة نكري بس طبي مسألة يعني أساس أصلي أو نولوي يعني بردانا تشكان تمام أو قاوة يكمينه بس قاوة دويمين هم ناو تركيا هم جي للروجاودة يعني دروي تركيا أو حلكرنا برسكريكا كردا هي ایرو گلک تشتا نابجن بس کمیسیون آوا کرنه او کمیسیون جارا اولی ایکو چک بردان مثلا گریلا پککه او وچبن يعني ايكو تشك بردا عندي دي وهري كودا يعني لباشور ببيني يعني وهرن لاوروبا يعني وجرن تركيا او كوميسيون او قانونا وحاضر بك وبشتي او قاف قالك انسان لحبسه دي قالك انسان جي وكمن لمحكمه دي يعني هم حكم قرتنا او حكم شو محكمه جور يعني بزمان تركي دبيجين يارقطاي يعني محكمه بلند بر تصديق دي يعني ده حزاران كرد جوي حال دي او مسألة وان جي في حال بكن وبشتراجي قانوني اساسي بينجهي كي نو دستور كي نو في حاضر بكن بس ناف تركيا اف تشتاولو اشكرا نابجي يعني قاف دمشن بس اساس مسألة كي هري مهم روجاوا ومسألة یپگه سادگی بله برستان از پیش ربی مسر مثلا یپگه از خوازم لور بحثا هلوستا جهپی بکم جهپه وصا خویای جبوکو بشداری کمیسیونه ببه هنکی ددله دبی اگر دموکراتیک بون د مسئله ده تونه به ام بشدار نابن اگر جهپه بشدار نبه و چوا به کار کمیسیونه کمیسیون دیسا کار بشغله يعني قرار بستني بس اساس ترسى جهبه او داويه دوهل بجارتن هدفه يعني دم بارتي بككه قنديل سلعتن دميرتاش او حمو بالجهبه يعني خصوصا
او هلبجارتنا رئیس جمهوری و هلبجارتنا بلدیه استانبول دو جار، هم 2019 هم جی 2024 دو جار جی PKK yani Kandil Dem Parti HDP Selahattin Demirtaş Ali CHP kirin. بله بس fikra Abdullah Öcalan nevlu mektup jî şandî bu sala 2019 gohun karşı vitiş nekir. Yani zıddı AKP karşı AKP AK Parti cih negrin. بله Bes ev gotuna Öcalan şikestin. Nekirin. بله Anajî Tayyip Erdoğan, Devlet Bahçeli, Abdullah Öcalan, Brez Serok Mesut Barzani ev siyasete wan yekî an. Yani nêzî hebe. CHP ditirsi dibêjî eger ev pêvajo ve herî serî Kurd jî yani Kurd ne tenê ew Kurdekî İslamî muhafazakar Kurdê alî HDP jî wê bidine dengê xwe Tayyip Erdoğan wê bibe dîsa Reîsî Cumhur. بله Em jî dibêjin birayê min me du car alî wekir. Bes destê me de tişkî derneket hûn jî ser Kurda tişkî zelal tişkî nabêjin. بله Mesela zimanê perwerde zîkmahî hûn qebûl dikin nakin. Ew çend şart mesela kanûnê esakî bingehekî destûrekî nû fikrê wan ser meseleyê Kurdîtî çi ye tişkî nabêjin. بله CHP به اگر دستور جی به گوهرتن ام نینن yani ام beştarî wê jî nabin. Tamam vaxtê beşdar nabe û tişkî jî nabêjî Kurd wê çi bikin? Yani eger hikûmet rûniştiye baş ne baş kêm ziyade çend gav avêtin bi wî şeklî Kurdê me mecbûrin bimeşin. Çünkü muhatap hükümete bes tirsa CHP ev dibe eger ew pêvajo ve serî herî yani bi serkeve wî çaxî Kurd ve bidin dengê xwe li Tayyip Erdoğan. Esas tirs aslî بله بله برستان براستی yani hûn piştraz dikin hûn duê baweriyê dene ku piştî danîna çekan ve ev prose bibe prosa careserkirina pirsa Kurda jî eger bi temamî nebe jî hinek pirsên Kurdan weke mafên destûrî wê di dawiya vê pêvajoyê de hebin. Ez sedî set mümkün nabînim. Yani sedî set daxwaza me. Bes belkî sedî sî, sedî çil, sedî pêncî çend gav karin bavêjî. Yani esas mühim siyaset jî ev yani ew siyaset nerasta ya sedî set yan sıfır. بله Ev siyaset ne siyasete? Ana Devlet Bahçeli ev 10 sal xistiye AK Parti destê xwe. Bes Kurd karin ana dengê HDP dem navbera 5 milyon 6 milyonu. Kurdê Türkiye yani Bakur dengê me doza 12-13 milyon. Yani emkarın her tişt münazara bikin, münakaşa bikin, bazarı bikin. Yani ana be dengê Kurda kes nikare ve bibe Cumhur Reis. Yani Reisi Cumhur. Yani belediye reisi İstanbul. Ne mümkün? بله Destê me da gelek dengekî Kurd, mazin, giran heyî. Emkarın her tişt birey demokrasi gav bi gav emkarın kazanç bikin. Ew jî tirsa CHP'yi, em jî dibêjin li CHP. Tamam bira. Peki programa ve çi ye? Ew ser Kurda hem li aliyê Sûrî yani Rojava hem jî li Türkiye hûn çi dibêjin li Kurda bi gotina şe'bî yani gelerî em dibêjin dibe bes tişkî rast zelal nabêjin. بله Yani ser zimana perwerdehî çi dibêjin ser navê gundê me newalê me çiyayê me hemû nava me hatiye guhertin hûn çi dibêjin tiştek nabêjin. Yani dibêjin demokrasî axaftin wek hewî tamam nav ev demokrasî wek hewî çi heyî بله nabêjin. Bes tirsa wan ev e eger ew mesele vê her serî wî çaxê dibêjin ew îtîfaqê me bi HDP re bi PKK re
و بشکین نامینه و دمی بله ها ترس أبد بله از خوازم ایجاره بیم سر مثلا یه پگه بله دولت باحچلی دبی لازمه یه پگه و ناوی پیاده جید بیجه هرچ قاست چکین پیاده نینن یه پگه نه دبی لازمه اوجی چکا دینن جبر اوجی بردوامی پگه کنه باحچلی دبیجه لی حسد دبیجه دانینا چکا دروجه وامده نینه اگر وهابه پیواجویا لترکیه و کاربه برف پیش بچه اوی چاغه اوجی زحمته يعني زحمته يعني اوصال 2013 في واجو قربانا سوري بوي يعني وي تشاغي جبككارا او دول غربي ام دبيجن يعني روجاوا قوتن ام سوريا برچه بكن اجوارا جي برچكي اجبو كردا ام بدنه كونجي لبيواجو تركيا خرابك يعني بري 12 سال انا ديسا او بيواجو وقر يعني ديسا جعيني درون دركت هولي انا اسرائيل دبيجي الشرية تركابكن او دولي قالك غربي يعني روجاوا ولو دبيجن بس او جينرية قوتنا اخفتنا حكومات رئيس الجمهور طيب اردوغان والدولة بحثة ليجي تم سديستنا راستي طبعا بلا يبقى بكك بلا ناف شبه تشك ديني هون فدراسيون قبول ناكر دبيجن يكتي سوريا تمام هون خوسري يعني اوتونومي بعربي مختاريات هون قبول ناكر تمام ابكي هون جي كرد سوري يعني وطنداش جنسيات سوري سر كردارة بروجي وتشيه هون شد فكره يعني مثلا كرد سوريا حقي وان لسوري ده تشيه يعني پرورده او اخواندن بزمان كردي هون قبول دكن ناكن اداري هرمي يعني ما بيجن ناو فدراسيون اوتونومي فكي والي هرم كارن كرد يانجي عربجي يانجي تركمنجي كارن جخورا تايم بكن يانجي بهالبجارتن بهجبه بله اوجي تشكينا بيجن يعني تمام فدراسيوننا خوسري يعني اوتونومي مختاريتنا بكي اري وچي يعني هون سرچي هون دبيجن اري بله هون چي قبول بكن اوجي نابيجن اجبر بها انا اولو كليت بوي يعني و کمیسیون کاربه هنک جوان پرسکریکان چاره سر بکه برایستان؟ قسما كاره بس مسألة روجاوا يعني سوري نا بالدست كوميسيون دي يعني او تشكي سياستك بلند يعني امريكا تركيا يعني استخبارات تركيا دولة تركيا احمد شعرة işte mazlum Kobani gerek Runuştun çebikin yani toplantı çebikin esas ana meseleyi mühim hukuki Kürde Suriye Rojava'yı yani gerek ev mesele halbuki mıkabın ana Türkiye ve Ahmet Şarajı aynı proje ihvan nabıcı yani debe vekavi tamam kabul Brati kabul demokrasi kabul yani evci vek CHP قصة دكن يعني او قوتنا حمو خوشن بس يكي هوالي ما هي دبيجي شقا قوتن خوشة حمو بوشة بله بكي ناو او براتي وكهوي ديمقراسي آشتي چي هي يعني يك دوسي مادة چي نابش بله گلکی سپاس برز آلتان تان سیاستمدار و شیروکار سیاسی کو پارلمانتری بری بود میوان مبو زور سپاس اهلا سرچاوان